dalam Tumla dapat kita itu mate news 7 notice dapat long news channel tu mana itu kalau lalu ini kai asal nak thak punang kok athege chu kita tang first HDP and sikap in memory of late Muthi Rongphan beloved younger brother of Rongphan Kopi selang kami kono selang ni final mate ang dumitia ni lamsi sipia tengpe eke alang ni ikan thom an bangke komnai kami paplengi ko so tengpe ni HDP Sport Association executive long chingwai pen so proposal puthot alang ni long chingwai chingsai dam lo so pen alang ni hitum han welcome nanti lo apen alang ni sami ahok lo lage tingting thomang bibegi lo lasi alang ni koi lo so teng ni tum pini update adina tarik tik kon lasi pini itu kami lasu second HDP Cup 2025 in Lawing Memorial Red Muthi Rongphan so patu ini opening ceremony mate kejensi mes lo so mes long kasi kupon ke HDP Sport Association FC lapen anjang langso Sport Association FC yang lo lasi labang so pini opening ceremony mate labang so opening mes labang so chief guest labang jadi coaching online local MSC anparta IM kaduna terus konsil sujo pasar bakri itu tuan kono koti samelang li kaprek asai dokok mena joksi alang li sapi cing online albina rohang pi alang li pansi pini albi sarpi aman pen dia bakso waktu bang bakupon Sir lah so akibat tu mentu siang dungki batu pun dung kiti bangke lagi ni tung kepatik pon ateng hang amane kisiksak awe pulo tangte lipun me pen si pon pulo tangte nintum la tengara lapen general secretary ke hai aman disu lapen itu ma finance secretary lo ke hai lo tri ki kata lang tung ka tu winning tung ka situ la teng bangke nongki wangi tarik ni koira si Desember Laswani sini tung magang komiti mate finance sebagai closing ceremony bangke patik pon सर टीम कौन सा तंगपन है सर sot non কিছু tongpon lagi ni tum lapuson si mane ekdom mesen fancy ni tum kaki tami invite people la sot ting benching because tami 16 matches do apen each and every matches tami ekdom exciting people atheke ladak ni tum selected team matang ni nong nam ke thang group team all kar ben long lapson club tum si ki bang ready la si hok lagi ekdom 16 wet tami ekdom mane ki minai nai si itu kiteng kono